Take this life, make you know the rush, make you know the fear, cause when you fall. Hello, Ada for Ghana for area singina. Medin chia every South Africa, Pretoria, April, oh baby biawo. Ediana mede bro, medin cranshe, ani je araho, ye be share the journey with what wolf you now so for mwaba. Now the abobra. Make I say, aha, and Pretoria in South Africa. It's all about the Journey TV show, season 10. Ewo Adom TV. Coming home. Now you can continue. The journey, baby, I will be a day as sedaning chia every Pretoria or South Africa, bro. Baby, I will be a self and nana. Meeting at the Abena Ghana, Midi Jumadi, and what yammy. Nan, so be back as a wine Abena the neighbor Annie, made the more this year motofo our Pretoria, and I made the neighbor Mojumadi. Nan Sanamo, Mammy to me boat, Namin the Abua for us if it's a mono one summer saying, Nametimia coming all the way from Ghana to South Africa, Pretoria, and I made the Jumadi, bro. A time here about Mr. Or some malaria dear a draw back up and no any time. One no time ni be a reno. Now they give us clean care, see fear pepe fear, I'm a fear at the kama. Here we are. Now you depend on my cosmetics or so about truty. Now so best strong corner be a kama dear. I just say we not pin on my cosmetics near money be a kama. Here we are. You find your dear about Mr. and society ribby brain. Now you reno. Now you the lip tomato paste and with Diane. I'm a Diane ayade. And penny foi and the Kunama Entertainment and a min penny for Adom TV and on one summer saying and I'm a Jumedi bro or Pretoria or South Africa ha me try me home aqua jenko to me bar me guest no me de never bro and covevia Yakwajen Krato Alba Ugusua I heard the Jenny or Adom TV and I'm a guest no a mia minia your friend Richard Mireku or Pretoria, South Africa, or your gospel musician or your entrepreneur. Or one home de panty and ye become not your dinkum, Papa Aquaba. Major so over him. Bibiaboko. It is no, you become banana, you can't santi. My income on any and can't and fan for Nibia and Tibi. Maybe I was a number one could that's all. Me that's to say to suffer a while or buy Pretoria ha. How is your journey like? Me komo kakra astati baby a wo fi de do be pie ha ene de ntia uja Ghana ho e ba Pretoria. Di kan me da wase bebere ma hia nkuro ni ntia wo se nkambo no na de hyase. Nya bofra bi a be wo nsu atere. Nyandiem region. Pa kesi ngo ne mpapa no obrekum. Okay. Nyankuro Brekuni nsu atra kone abapa ne be frem ma me odoneye ewo nsu atre jonwo no wo choba wo ho okobreku nsu aho ne papa wo na sisi aye de ye wotu bodom ho ne ma me base sisi nti there was a time na kwantu aba abie tututu kwane ne ma me frɛ no da na ade oti kuro nga yankrofo be tu kwane wo nkobi wo ye me me okay ne sa na tie de ne ma me ntu anamono ti ade chi ya na mfa mbo nketem pa ndi mani nko kire nkran ne pure water ne koko ntono bia kama wow ho ni nyame ye mado nya asofo bi nchene tenae oh good ti sofo na ntene nchene na ne boy bi obo bass guitar wo ho nyame ma na kwanya ama ne ba South Africa nti start se ne no di nkomo se ma me de akwantu ababie ko bi ntime so me nkobi nti aka me ba me nti wona na akwantu bi ani ntim ne se sebi sanka kwantu beba ntim kurampona menye sure se ka that moment no ntim ma me ne mam sa adwene na ndi tu anamo no ntim ba betna so fo ne nchene na madam fo ne ba South Africa no ne di nkomo no kire nse okay owo ho na se be ye ne se metimi di ya ne me so me mede me meto am ma me kwaje aba ne bosia yo bad edema brei bia menye bet set menye passport brei do kwaje visa mam se me nima kwantu hu bibia ne brei ko disk come be kasen jaw disk o wadi na mfre ne ka kire ne se mpese nko o man disk na ko ma na yere nti me ko ne yere ho akwaje disk na nko ne yere ho na yere de he
Uhun say nye bang won. Me won wo be discard. What was an engine ho? Ma say we ya make ma kan su ne make answer ne ne. Oh. Na nyame wo ho. Nyame so to the stand say di obe hu nyame ne yobia ne netebia no. Ni nyame awieye asi. Bia ntimi hu nyame. Bia hu ne kese sa nyame ye madom nkoto nyon asore denim nto nyon na ewie ne papa bi gina ne ma ada ne sofu preach yode so pese we ya adamfo a woni skani nya adamfo se be ya so be skani wa ne ko ka kire me da mpese ndo ye mpapa ndo ye madamfo esense asonde ne nyina hu se wo drive car anu odene ne next week me to nyom papa yi bae me to nyom envelope kafu me nsem nkohwe ya 5 million. Hey, why ye 5 million there? 2010. Easy. None kure school. Wow. NDBA passport, NDBA birth set. Hey. Me an free fee bisa nkwa no bisa. Ebu, ni bisu e wo bu bishem. No ye ko no what waso. Ne nkakra nyame ye mando ni nyam bibia bom. Nduru abonofo de nyame ehirayo. Amen. Ma men kan sa nyame ehiraye pa hwe ba bia ye firi men kura bere ni ningo. So ni se ningo de. Ningu yamba. Say you guys were 4. Yeah, me na nya ketwa. The most beautiful children that your mother has. Oh, muye nshira. Abonofo ankasa ye buji. Wasamu my 2. Sister some American men kan ye. Nduru South Africa embassy. Ni sister bi otonu pie ota kwana no. Me sister. Bia domia manska. Na madam fubo South Africa hone wa ka ma na toma koma so nti obetima aboam say ye kase ne bra bia pie firi embassy ho bra Richard baby obi anyame nhira no na bodwuku me na de someone belade no be jinska yo me da akwa jinska back babo aka ho kire say nyame ncha de bra iba ye ne du nkoma nska hye botomo da unim bibi man 2 million njiwia. No did yaka. What did yaka besoso? Or Jim 5 million invest and mom. Wow. The man Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and up no friends and meje. Yo. Nemkoji. Akonkwa here ni emfi. Now how was the feeling? Time when you visa no. Ade bi to so sana. Aya instant ho no ankasa no. Se wutima no wutim sun. But se wantimi ansu na betna se a chire no. Na fe e read wo tirim. Yeah. Ntimi akire me ndie ne de ba akire manhu ba bia ni mfiri bia ne ntono na adwuma maye ne won kran de ntimi fakfosu nyina bag abede jeans apama ye ne seske ni de kogina sekre be ntono ma sande aba ade ya ne beto mampa ye kokoo ni piota na urade ma ne nsa so a nde kofie ni nkoka kire ma me se ma nyame madomo ma nya visa no isa aka ticket ma me no be me nsa panyini wo ho ansa na aba ma me ansa na aba ketwa no. Okay. Say, I saw the incentive to offer no ye come say. We be na no mema 10 million, we be na no mema 5 million. Oh. Beke can boom. Then they koto plane tickets. Na me be South Africa, ni sense ni mini bi antino. Nya dan fo Facebook. Sa. And me hu so South Africa gu ase ope me adosis. Say. Nti abrantie bi ni nya na dan fo. Nyada mad abrantie di nkoma sa na sa no ono te cafe. Okay. No chat into ono ankasa ni phone. Okay. Ye di nkoma na no do no di oni phone. Nti ode ne maame number be de. Ebe ma no de ne maame number ma. Mama Sandy oye Zimbabwe ni abetina kuro nga nyankrata ba bi obi awurade nhira no. She has been a blessing to me. Mom Sandy, God bless you so much. I'm crying in my heart. Not that I'm sad, but tears of joy. It's joy. Bless you so much. Mami mambetina ni fi 3 months to 4 months. Man to sugar and to bread da. Wow, kurungha. Kurungha is South Africa ha. Mama ni baska. Easy. Sister no. Mama ne boa ma afede ntina fie me da bi baby e de na ekono mba se me bebobra. Ntina wo se mpushi. Mpia ne nam ni mi bisa. Do you know any Ghanaian person staying around here? Ne be chirechirem kakran akran ni ko. Baby ko besre di onsre. Konya salon bi adwuma mu. Ne meme ye adwuma. Na no wasua bi dana. Me nsua adwuma se ma te se tatashi ma te se no an be ni wokurunga. Na ni mansa na me beba no.
nkoto machine na sofo na ntene ntene hu sa kura bi atwa ni timi efu ne mfre ni twa ni timi hwe senye nyame ne ba man kasa mre nkandam ben dia kodis ka duro chese nsen na ne bi ya keka no timi no wahin timi no ma pra ko to agu se ni nsem no su yetire yi ni ma yitire na wi enu ntwa nkogu nti hu South Africa saloons e wa around na be kire nse Ghana ni bi wa se sister Gina on sister Mary sister ba ku bi ma ya me nkai ni dini ma mi ensen be boa ngokuru nga papa nkuna hye ne nkakra sa na 2013 na no nka sa asem e obi platform ne nkrofo edi matem ni ntwetira ne nje 5 friends South Africa 2013 e depend be bia wo me ne ngo location ne ngo na kura ase okay nti se 5 friend ntwesa kola ne megia e wo so jindi na bi ba ne ma wo shitrim na no so ba mark nti bosume ni be duru no wenya na kakra ne ye me 300 rand tinkwa asori bi end time there was prince prophet young we bia obi anyame nhyiraw koso nkoto nyonsa ne ndima bisade to papa na nima papa wo kire no kontin dima ne mihu de meye ni papa be ka bensas ne be man 600 rand wow which is 2013 ni me no ngo Ghana no nya adwuma bia bi ntinye fried rice ntinye ma menye fried rice ntinye fried rice nya na homache ntin sora homache be 3 ma ye fried rice ma chichi ni nyina bi fie so ntine wo so ye ne ntem se be ya wi a wa bie ama bibia akọ brewo mo nenden kakra ne nya fried rice ni ma package wo take away bo nti se the circle be ye ni South Africa mi nsura nka meka se me nkwa ne nso anoma ne ma soa nenden nam ni mi bisa ngura salon we ni ma bisa mpacho ani die kwane so se fried rice abra ni ma akọ ne ba ye ba tobi nti eduru ba bi na afono be na fe de wo se me sesame nsa no woni me de ye dokono na dokono ni de nyame anim no kure ni ayisi boaten no Ghana High Commission payimfo be ton dokono ngura wa papa bi de kura de nyere firi kese bi no ne wo 2017 de dokono ni suotin hwani mu se ntu ye sure se wo no adokono me na ni nsa dokono nsia no YouTube be sure YouTube wani abro pa bra bi abo to be sure YouTube wani bibia wo ho nsia dokono na ntin no adokono na dokono no tiate ne se fufuo enti enna esi abeye restaurant kese and I heard say so now started aduane first for sure for Victoria Ghana restaurant to me ne de ne sam nkrofo bi no nke kan de make say ye me but achire mbe hu say nkrofo bi no so no mo ho dada before wo be me de ne na enye easy o me soa adi chini there was a time bi kra de anwere hoye nde dokuni ekosi station anka was a car fan no when say dokuno no fish wo ma chechire sheto ma chechire makunu dokuno no so ehye ntimpampana no me njina ho fiti anopa be 8 me nyaka bi program ndure ne ba apo no nso so kudiwa de already nyame o enti se say ya ba be drew time a restaurant ye hu wa hyase ne ade enti ade ne ba ya wo sign cars obeye music ene ne make us when say mbisia instant wona nkasa enkan achire no when say ne nsoa afede ni nyame ya mabdom me matimi atonka kan kra de minka kra msuan nda krope the next day ni tc kwane so de noa me yewi timpodi dwa e Johannesburg me ba no kire se minin de yem nsu ya tese se ba sima yese nka biye wukura nka minsu sa tintika no ma minsu ba no ewurade edenyom eba makuma so ne me ewurade amama dansidie se ndwene ho amente ase se me ka kade e beche enu nti ama metirimu ye mede na me ya me twi me ka na do fa mama sisia ewurade amama dansidie bi me dwene ho amente ase meka se me ka kade e beche enu nti ama metirimu ye medo ewurade amama dansidie bi oi me dwene ho amente ase meka se me ka kade e beche enu nti ama metirimu ye medo aye biafu nyame waye di obi nye bido ebra jene ntiasie so kasa preku nyame
wakama sema mami wakumi kuyamami Erade akokono emuajo yedane ye ho yeba Swa ehwedi Jenny ewo Adum TV me guest no safi na watna sia me Richard Mireku oye musician ewo South Africa Ghana this year and ye twetwe nkomo all the way from Pretoria into Jibre na ye ntoaso Rich ya tie nyume o me de pa why ade what abonfo anim na uba South Africa say okita wo car wo ye wadwuma restaurant wo zo tia nkofo kane ade na nkrata sem no etesen uba ye na etesen wanya krata ana sene eyeye nyame ya madom ma nyame nkrata ni odo hunson ye hu awe de ko fie wo me won nkrata nso still na hu be wo so dwane be nim maraso hanye buronyini kurom be bisa wo nkrata o tweye na mfiri Dubai eba nyame nko a minsuro kra nka meka se bede nko Ghana na ko ye de ma me hwe mani ko holiday on se awurade shira o saa na edu ba bia ase so peso bo prima ni bi cause ni pa bere o Ghana no kire se nko ye kra wie nyame nko ye wie mfiri Dubai be dure ma shenjela bia bonduku denden Arab ni awurade won so ho kire se ma me hwe mani say you're going to Ghana me why Hosmara you are going asa agura asem ya me kan number sand me ko Mako min kan chiro bi min to me se bede mako Ghana okwa Ghana bede me kosi me unim me am twa because no mo se nkomo twen the next flight ansa na mako ni me se da bi mintimi ni me am twa amade because baby ana me pese me kuduru na say many gospel musicians was our vibe no ya yi programs entino you say Richard Free yi ba na ya sign the neko da bi na me mpene sa ntina I was trying much as possible to clear it. But the me call Dubai, my Dubai for Emirates for society me call Ghana. Nti me wo Ghana, ne me ne obi kasa wa say non immigration ne kasa say me permit ne dey genuine it's on the system but my many time me nti ne me sign me room. No, oh warrior prophet and so boa me. Warrior prophet Obapa Christy papa. O bom paye ma me ya kwanchire ma metena prem bidru ya hwe be de stamp bo ma ne mbes ne koy be pe o ba bi tena bet number bi afi de mintu kwa ne wi mu wo be da ko sese wo South Africa wo plans bi say wo nya sky wa ha nkofo bebre betu kwan ya ne be refi bachi wa adwene ho aye bi kakra bi a mama so ho beto no adwene ho pa ntwe minsran ka meka se nwa burufo be 20 acres okay and achibia nyame ya madoma me pese mesna ko back akosettle masisi machi ankasa nyese misisi masisi na wa worry ma wale me wale mu an se me no mi nse me fun be ode akire me nyame adoma chena ma me no be ko akoye no ma enti o Ghana sese nkofo a ehwen wo Ghana ye de nkomo ne eba be ko wiye obu o ha o hwen na dwuni nyina ne se wo se otu kwan asembe no be ka tru nuanom nketo ana mpanyufo bi a owo ani so ade hunu so no so eba South Africa abebobra me ka kire ne se mi muna bam bam me mana aba oba no obi hu de woma bia ne ba bi o hira ni hira nti oba na ebe fa amana ono abehu emfa amana nso obehu cause me by say bi si nkwana nka wa hampa sa okay nti ablabo yetire okay nti bia ka se bi kura ka so obekọ akura se kura akọbọ ne bra me say bi wa se tinka kire nse mpese nkọ Ghana so ni ndi wokoye wo Ghana nko ade yakọ but se unim ndi wokoye a cause me kai se mre bia nkọ Ghana ho kọ kire mpa Ghana de ho bra anya yi nska nyina akọ san nti imagine se wonye adwuma na bibi say nti no ne sabet so our plan is obeso to kwana nko ade ya baby ya na say Dubai cra visiting country nkrofo ko ye adwuma ani ansa na wo bekọ no nipa ba ko mienu bi a wo pese wo nda wo mo ase na wo nchia wo mo na ye mfa de Jenny akonto yi embrawi we dem da wase bebre meda na Ghana fo nyina nso ase na mesre be se ben subscribe to my YouTube channel no as a gospel musician upcoming menka se menye upcoming cra me artist as ano because me de nyum tu a edikiamba na meda wase nso bebre Abena Ghana nyame nhyiraw afi so de etoso biem enkoma maame odo na ye oba tan awa abadaye ede manemma mpapa kwadwo Taylor ene nuanom nyina Abraham opone poshi adoma
nyame shira be nyina Steve Jen finitwam video ma music video bia ono so me man shout out oh nyame shira no Sofo Derek nyame shira no Sofo Emmanuel nyame shira no Prophet Young Jutu baby ati bia na ma miska me dey start ya ene obedu baby amadri Seglo nyame shira because me program bia oboa me and then Benjamin Kwashi Mamen say mo biem Benjamin Kwashi metene so ana masoy yeah that's say wo baaye nyame insurance na abekọ no I was say can maybe mo sponsors package okay minya airline kilos okay timafa timidi ko fia ko issue on behalf it the journey there ma flower fe flower na fe ade we ye den Ghana flag and you say we ye den me Ghana ni thank you wow. This is your flag so beautiful and afi the journey yes you don't want say you ba South Africa maji yatum na maji enfeso abajumadi so thank you so much for coming why I think it's my first time receiving a flower oh god me me essentially me time my first time flowers party fine yeah that's no don't me na me new flower yeah that was so bad aha and a brave mama di jumadi yes na sana no mama fa asida kesi Emma Bishop Dr. Derek Amuako ene Pastor Emmanuel Afe Pastor John in the year Wendy oh Jesus Pretoria we are sweet because of mpenyufo me saying nyame enhira wo munhira because me kwa asen aba bio obehwe bia omode me atu medidie me bibia nyame hwa mo ate mo ya de pa mamani aka ha mo kire samo ye Ghana for mpenyufo nyame hira mo nyina afi South Africa mpenyufo Ghana for nyame enhira wo bibia asida kese enkoma maboafo mo so masen na me di jumadi every all the way from South Africa Pretoria time here by Mr. Lip Tomato Paste give us clean care nyedua Mr. Pinamai Cosmetics and a Lip Tomato Paste and the Adom TV with Knama Entertainment and the Jumadi Ebro every South Africa Pretoria midday at the Abena Ghana abono for a good year breakum this year asamba ni de bia me catch me sinyame wo ma ebeyeye aha na me de mwasi macro